tugira dutangure conférence de presse yacu bamenyesha amakuru beza sinashoboye kuza hano uno munsi udasanzwe kuba twashoboye gukoranira hano byerekana yuko hari urukundo n'amahoro nk'uko mubibona imbere yanyu hari abantu bakomeye hari abantu bamaze kugira icyo bakoze cy'u Rwanda turi kumwe n'uwaserukiye Gataho ariko kandi mu mwanya muto tuza kuba turi kumwe n'abartiste nka Sabi Satura Mabafe n'amabuye tuza kuba turi kumwe na Big Fizo tuza kuba turi kumwe kandi na Lino G uko bigiye gukorwa nuku gukurikira niyo hagera umwanya w'ibibazo umunsi araza arashira ukuboko kwiwe hejuru avuge media asanzwe akukira hama anabaze ibibazo bitarenga bibiri niko biza gukorwa mu nkundire rero muri kano kanya tubanze duhe umwanya kuko ijambo ryoryo asanzwe arifise wateguye igiteramo ari we Jean Dodier atubwira impamvu turi hano anatubwira n'ibindi twifuza kumva kuri no munsi murakoze muraho ikaze abari mwiriwe ndabari mwiriwe ndabasaba kumfasha mu byubahiro byanyu ngo twakire umwe mu nita mukuru wanjye Joben umwe mu bantu ahamaze iminsi irenga kuri uyu munsi wa gatatu niba ntihenze nizera ko mu byo turi kugerageza kumwereka harimo Uburundi ni iki nubwo bande burimo bande bumeze gute ufise iki Ben imbere yo kugira icyo mvuga nagomba ndamushimire imbere yanyu yaduhaye amahirwe yo guhostinga umu-artiste mpuzamahanga umu-artiste international yakoze ibikorwa byiza bitugera ko no mu gihugu cyacu cy'u Burundi nagomba ndabimushimira imbere yanyu ndamuha ikaze mu gihugu ubugira kandi bimwe mu byo ndamubwira buri munsi nezerewe no kukubona mu Burundi my big brother haize igihe kitari kinini menyanye na Ben yambereye umwe mu nshuti nziza wagira kuri iyi si umwe mu bantu bakwifuza ko umuntu wese yagira umuntu nka Ben mu buzima bwiwe nitwa Jean Dodier Nishishikare ndi hano serukira Now Company mu Burundi no mu makungu nuko twabiganiriye umunsi wa mbere twicaye hano Now Company ni company yavutse ifite indoto nini ariko izanye n'abantu bato nkatwe mubona hano imbere yanyu kimwe mu byo nabwira buri umwe ari hano abongereza bavuga ngo dream big rota binini twararose binini kugeza aho buri umwe atarumva impamvu twarose ibintu binini nk'ibyo reka ndabahumurize ko kurota binini bigura ubuntu kurota binini nta mafaranga bigura Now company yatanguye dufite amafaranga ubusa mu mufuko Now company nta mishinga ikomeye ku isi yagiye inyuma bitangure Now company yatanguje natwe ata amafaranga duhawe na leta n'imwe ku isi ariko twishimiye aho tugeze uyu munsi aho duhostinga abantu twakuze twubaha nka Big Farias ari impande yanje umwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye muzi muri iki gihugu tugahostinga Saturday umwe mu bantu bakoze nawe binezerewe cyane kubabona hano tubahaye ikaze turaza kuganira uyu munsi nabuze mbona ku masocial media habaye emosiyo zacu bazifashe ukundi ariko twizere ko umunsi zitari buze kubaho nubwo nizera ko zumvikana ku muntu yumva ubuzima icyo ari cyo akumva n'ibyashyika mu twihanganire turabubaha cyane nk'uko twababwiye ku munsi wa mbere ikindi turanabakunda nagomba rero mufashe dukomere amashyi Ben
dukomere amashyi Bigvizo, dukomere amashyi abartiste bose turi kumwe hano. Kwizera nama company, kwizera gukorana natwe. Imbere yo kubandanya andi majambo mu ntiza amashyi yanyu twakira abo bantu b'abashinga ntayo bari hano. Nyuma y'ibyo turaza kubandanya twakira umushyitsi yatugendeye mu gihugu atubwira uko yiyumva kuba mu Burundi uyu munsi, tubwire uko yabonye abarundi kuko twakoze ko dushoboye tumwereka Burundi n'abarundi, tumwereka bimwe mu bigize Burundi, bimwe mu byo umuntu agiye mu Burundi yobona nk'intango. Tumuhuza n'abantu bacu na Bigvizo nasubiramo kandi uyu mwanya ni wawe mu gihugu y'abarundi, turakurindira imyaka myinshi mu gihugu, turakwemera kandi turagukunda. Murakoze cyane. Ndashimira abarundi bose muri rusange kubw'urukundo rudasanzwe guhera umunsi nahageze kugeza n'isaha rukomeza kugaragara ku mitima yabo. Ibintu ntashobora kumenyera, uko ndi kubibona bigora ari bishyashya muri njyewe. Ndabashimira kuva ku ndiba y'umutima wanjye cyane. Ndashimira na company kuba ariyo company finally yatumye ngera i Burundi, kuko njyewe na timu yanjye guhera muri 2009 cyangwa 2010 twagize ubusabe bwo kuza i Burundi, ariko uyu munsi muri 2023 twageze nibaza kuri igihe cy'Imana kandi na company yageze yakoze, so ishimye cyane kuri icyo kintu. Kishubiye bugufi cyane no kubona muri benshi gutya. Imana ibafasha kuba mwitabiriye ubutumire bwa na company, mukaza ku bwinshi kugira ngo mutangarize abantu ibindi bintu bifite iminsi ibiri imbere. So ndumva ibindi bivuze gukurikirana n'umuyobozi wa gahunda uko ugenda atanga ibibazo ntabwo tubisubiza. Niba nabashimira jewe ndasa n'umwe deja kubona banyizeye bakanshyira muri iki giteramo. Nibonera kuri jewe gukorana kuri stage imwe na Kévin na Linoji ari ngaha, ariko arazamuka neza sana bigafu. Hama ikindi nacyo ni uguhimiriza abantu bakazoza muri concert kuko ndazi yuko tuzopambana. Murakoze, tumukomere amashyi menshi. Tugira twakire muri kano kanya Babu, nawe nyine n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, atubwire uko yabonye Burundi n'uko yiteguye umwanya ni gwaho. Murakoze cyane. So ubwenge narakunze cyane, igihe umutima mwiza ntabwo twabanga. Nzataha mvuga ko nabonye abantu beza mu buzima. Tuzaba igitaramo cyiza, turabyizeye ko Imana iri kumwe natwe kandi murakoze cyane. Murakoze, abuze amajambo make kandi meza ngo Imana iri kumwe natwe. Iyo Imana iri kumwe n'umuntu nta kibuza, ibintu bigenda neza. Twakire Linoji. Biriwe nizere ko mwese mumeze neza, nanjye ndagira cyane. Aza ko ibakwe zitashoboye kugirirwa n'abantu bose turi kumwe muri generation, kandi ibyishimo kuri jewe byatanguye kuva imenya ko ibyo bizoba. Biraza yuko kuri twebwe n'umwanya mwiza nka generation nshasha kwerekana natwe ko dufite ingufu tugiye tuzananye, tuvuga ko twegereye abarigende hano kugira ngo ruzakura n'izindi mpanuro nyinshi. Nkaza ko ari iby'agaciro cyane kuba uno munsi muri iki kandidatire wa hirya y'ejo ashobora kuba ari kumwe na Bigvizo, the band, cyangwa se cyangwa undi uwo ari we wese ari hejuru badutanguriye. So ndashima cyane kandi izera yuko
ibintu byose bizogenda neza kuko ntitwiteguye ahubwo twavutse twiteguye twaje ku isi kugira ngo dushikane isezerano ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko nabibabwiye imbere hari abantu beza kandi bashajije, turi kumwe na manager Alex Muyoboke, amaze imyaka myinshi amanaginga abaririmbyi, aramaze gukorana n'abartiste bo mu Rwanda, bo mu Burundi n'ahandi. Nawe nyine tumuhe ikaze agira icyo atubwiye kuri uno munsi uri hejuru, aratubwira ingene abona ikirere kimeze ku bijyanye n'ibiteramo bibiri cyo kuri Eden Garden hamwe no kuri Messe des Officiers. Karibu sana. Mwiriwe, umusore yakwinjira mu gihuye, hari umwana w'iwacu mu Rwanda sinabona uko ndavuga ngo Imana irimo kuroha 15 mbona hari ibintu byiza nko kubona ufite ubwiza bungana gutya. Ni ibintu by'agaciro kuba nicaranye na tuzo tubona imyaka 25 rero ufite ubukuru bavu nibaza na binogi ariko bakabica kuri stage imwe. Imana irimo kubagisha amakuru abarundi b'Abanyarwanda. Imana irimo gabja nawe umunota umwe ukoresha neza. Nobja kwa tamuzi afite studio yitwa Country Record, amaze guteza imbere abantu benshi, niyo yateje imbere umuntu yitwa Element no musaka afite radio, niyo yari the big boss wa Element. Karibu sana Nobja. Murakoze. Ushobora gutegura igitaramo nk'iki udafite abantu bagushigikira, ushobora gukora ikintu nk'iki udafite abantu baguri hafi cyangwa bagufata mu mugongo. Tugira twakire abantu badushigikiye nabo nyine mu munota umwe bakoresha neza, batubwira ibyabo. Turahera kuri kino kinyobwa Ivan yitwa Gataho, nabo batubwire byinshi kuri yo. Ndabona na Alex yamaze kugakunda. nshashaga mu Burundi en canette niyo ya mbere isohotse en canette ngaha mu Burundi. Donc turishimiye gukorana nawe na compagnie, c'est vraiment un honneur pour nous. Tukaba twakiriye cyane umuririmbyi Ben, tukaba twizeye ko iterambere tuzogenda neza cyane, tukaba tubahamagaye tuzokonsoma isoga kubera iryoshe kandi izimbutse. Murakoze cyane. Iyo umuntu yemera agashigikira kunywa kizimbutse no kubona uducupa 12 mu gatondo kumeze neza. Ni Gataho, nicyo kinyobwa twese dukwiye kwihereza, ni vin nziza cyane. Ariko ku rundi ruhande turafise na Fama yatuzaniye Kiri Drink, nabo nyene baradushigikiye, ni kinyobwa cyiza kandi kigezweho. Nabo nyene turabona umunota umwe bagira icyo batubwiye. Murakoze, nitwa MC Diego, nkaba ndumwe mu korero. Turishimye cyane kubona turiko turakorana na Now. Turamushimye cyane Jean de Dieu yatwakiriye neza, hama tubaza yuko turiko turakorana na mwebwe abanyesha makuru vuba turabegera kugira ngo dukorane. Hama ibi binyobwa rero tuzimporta turi mu Uganda tukabizana ngaha mu Burundi. Nitwebwe ba mbere turiko turabizana, muzobisanga ku madepo atandukanye ngaha mu gisagara. Hama vuba cyane rero tugiye gukorana n'abaririmbyi batandukanye hamwe n'abamenyesha makuru batandukanye kugira ngo iki kinyobwa ibinyobwa bitandukanye nk'uko mubibona hajya ari inzoga zitandukanye, akayaga kamwe gusa karimo 7%, turiko turazidandaza kandi ku giciro ciza. Dutumiye rero abarundi bose bazokwitabira ico giteramo ko bazoshobora kwihereza Kiri Drinks yazanywe na Fama Burundi. Murakoze. Imbere ntabwo ibintu bikomeye bikorwa n'abantu bakuze cyane gusa, n'abantu bato barakora ibintu bikomeye. Nagomba ndagucalenjinge gato, je nawe na company bavuze ngo udobere nkazozi Burundi.
wowe izi ji baremeye ko ari izawe rero canke we ntugishure zose abantu bato bafite imyaka mike is possible gukora amateka ntabwo amateka kuko ni imyaka ntabwo gukora ibintu bikomeye bisaba kuba warabanje kubaho ugowe ufite ibibazo byinshi imyaka 50 no ubu tuvugana dusororero bwinshi we can even take babu nta myaka myinshi afise turi kuja kure twafata bamwe mu turi kumwe hano ni ubwa mbere ugiye kuririmba hano i Burundi ni mu magambo makeya abarundi bitega iki kintu bari buze kubona kuri stage gitandukanye n'ibyo bajya babona mu performance ahandi bakoze cyane. Yes, Starboy hama inyarwanda ya ikibazo cyanjye cya mbere twabonye imbuga zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda hari zitakunze iza bya debeni mu gihugu cy'u Burundi ariko nk'abarundi b'umutima twavuze ati abanyarwanda nimwashaka muherereye ino. Ikibazo cyanjye cya mbere kiravuga kuca tugerageje kuraba ukuntu wakiriwe n'urukundo rudasanzwe ndetse n'abamenyesha amakuru naho bishika mu Rwanda bakadupfona n'abanyamakuru yuko ataorganisation dufise ariko n'urukundo rwa cyane dufise hano mu Burundi. Ubima irahishusha madebene kwakirwa nka kurya abarundi bose kumva ko bakwishimiye. Ikibazo cyane cya kabiri kiravuga gica after show n'icyayi kinagiye gupanga debene mu gihugu cy'u Rwanda kizoza cyerekana yuko hari umukundo yakoye mu Burundi yumva yo gukorana n'abarundi cyangwa yumva gufasha abarundi muri rusange. Murakoze Imana wese kuko niyo mpamvu turi kubona itangazamakuru ryose ryo mu Burundi riri hano ariko se kubera iki cyatewe imijugujugu kandi tuzi ko wenda abanyarwanda n'abarundi turumwe. Murakoze cyane. Murakoze nitwa nk'abanyarwanda n'abarundi ndakeka bamuzi muri 2009 yagiye gukora igitaramo mu Rwanda kubera ubwinshi bw'abantu kirasubikwa kubera ko yeretswe urukundo. Actually igitaramo kirasubikwa ntabwo ari ibintu bimenyerewe no mu Rwanda ntabwo bikunze kutubaho. Nyuma yaho yagiye state agaruka mu Rwanda akora igitaramo kidasanzwe cya East African Promoters cya EAP ndakekeza ko mukizi. Yagiye Uganda akora ibitaramo byinshi bitandukanye. Waje mu Rwanda mu Burundi ukuntu wakiriwe warabibonye kuva kuri airport kugera Bujumbura kugeza ubu tuvugana igitaramo aho cyari kubera kimuwe atari kubera izindi mpamvu z'ibibazo cyangwa ari iki ari kubera ubwinshi sold out amatike agategurwa ukabona location bateguye ntihagije. Reka twongere debeni iyo urebye ibyo bintu bikubaho umusubirizo ubona ubikesha iki ubikora ute? Ikibazo kindi kirajya kuri John gutumira debeni ntabwo ari ibintu byoroshye kubera ko yakoze mu bitaramo navugaga bya Black and Win muri Uganda, yakoze muri mu Rwanda, yakoze muri One Africa Music Festival 2019 muri Dubai. Atagiye nk'umunyarwanda gusa cyangwa igitaramo cyakozwe n'abanyarwanda ahubwo ari abantu mpuzamahanga bagiteguye. Kuri ubu ngubu bamuzanye mu Burundi bivugwa ko yishyuwe miliyoni 40 z'amanyarwanda. Ubwo tuzishyize mu Barundi muraza kubyumva. Niba ayo mafaranga ariyo ubona azagaruka, ese niba atariyo ayo wamuhayeyo urabona kuko arahenze mu bigaragara kubera iki wemeye kuinvestinga ayo mafaranga yose. Ikibazo cya nyuma kirajya kuri Invités ifizo muri jantere umuziki w'u Rwanda n'u Burundi. Ndakeka nta muntu utarakuzemba umunyana n'izindi. Hanyuma iyo ubona uri kuri stage imwe n'abahanzi bakuze bagukunda, ubwo ndavuga na Satibi, njya numva Abarundi n'Abanyarwanda banabagereranya bakavuga bati se niba urenze ntekereza ko utumva ari disrespect, ahubwo wumva ari byiza kuko abantu babereye intangarugero bakuze. Iyo ubonye abantu bakugereranya nabo barumuna bawe ye tugakomeza ugapushinga uvana he imbaraga ko abandi bahita bavuga ati no kusuzugura. Murakoze. Yes, nuko reka tubanze twishura ibibazo byagiye birabazwa hama tubaza kubandana no mucugira kabiri.
turahera kuri Alex. Reka kugira ngo impamvu ahere hano nuko ari igihe mukuru kirasa n'icyo ku gihe ibyavuzwe. Ikibazo cyo mwabajije kivuga ku byavuzwe mbere ku gitaramo kiba bagezamo kandi ntabwo ujya kuri stage. Ibyavuzwe ni ibyavuzwe kandi bizakomeza bivugwe mu gihe bene agihumeka, mu gihe muri agihumeka, mu gihe nawe umusore mutoya agihari. Sinzi niba mumurikira ariko nuko hari izindi nama inyuma. Tugerageze abantu mwese turi hano tubanze d'abord twishyure ibibazo hama ibindi biraza kubazwa mu nyuma. Ibyakozwe n'ababivuze bari i Kigali nyirago kuko mwabivuze kandi hano uko twakiriwe ibyo nibyo bavuze. Igihe cyose iriho abanyarwanda baca umugani ngira ngo umukino w'isinde bamo uwanze kuvugwa yaheze mu nda kwa umuhungu wa Mbonimpa yari na poromosiyo kuri twebwe kubera yuko shimira itangazamakuru ko mwabonye ko bene yaje kandi ahari kandi n'ikibazo ntanashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi uburyo baduhaye karibu. So ibivuga rero ibivugwa nta n'uzabuza kuvuga kuvuga. Umuziki urakomeje yewe bene ibintu kubifite Murakoze. Warawaje ikibazo cya bwa mbere bene ninde kugira ngo yambere bite point kugira ngo ibibazo biza yuko n'abajejwe n'abagenda mukeza nongera akazi ikibazo kivuga ukubona ari kumwe na Nduguye ari Big Fizzo mu gihe ari umwe nk'uko yavyivugiye The Ben avuga ati jewe nimba n'umusire The Ben nimba nakunze ivyo kuririmba ni kubera avuga ari Desire ko n'umusire wicaranye ubwiwe bayumva gute ko abarundi benshi ndazi neza ko bamuvuza kumva. Big Fizzo duhuye na mujya bro n'ubu duhagararanye gutya turi kuyaga turi kuganira umutima kuko sinabona kuri kumubwira ni I love you, I respect you inshuro zose mubonye ariko mu mutima biba biri kwirepeta kuko nanibutse ikintu kimwe kera tunatangira muziki ofet ubwo nsimbutse kubona nariganaga indirimbo ze kera nyiri muri high school ibyo reka mbisimbuke ngeze no kuri wa mwanya wo kujya muri studio. Uyu mugabo niwe wagiye muri studio bwa mbere. Ikintu twashatse kwirefera nacyo nashatse kwirefera mu myandikire y'abarundi aribo ba Fizzo ba Kidumu nandikaga nshaka kumva ukuntu texte zabo zabaga zikurikirana nshaka gukora ibintu bisa nk'ibyabo tu. So nabona kwicara uyu munsi rero ntahantu mbyirengagize ndi kurebona impact byagize hirya no hino ku isi mu bantu badukurikira. Big Fizzo imbere y'abanyamakuru you played a big part in my career and there is go sometimes you get tired of me saying kubikubwira this is the same ibintu nabwiye Kidumu duhura muri Kenya. It's a good habit n'umuco mwiza twagira. So Big Fizzo ngarutse kuri point kuba nzaba ari kumwe nawe kuri stage turi imbere y'abafana imbaga y'abafana baturutse impande zose muri East Africa kuzajya bikora abantu benshi baturutse i Kigali baturutse hehe abasanzwe baraza gusura Burundi bazaza abarundi n'inzozi kuri njye n'inzozi zibaye impamvu guhagarara imbere ni stage ni imwe na Big Brother Big Fizzo. So isubizo ikibazo cyawe it's an honor ni honor iteye ubwoba. Yeah. Murakoze. Big Fizzo nanjye n'abajije kubona niba atapaye nk'umubare w'inzuka ndabivuga yagiye arazamuka atera imbere mu muziki twakutaneze yuko ari umwana kuri mwebwe iyo muhanye rero abaririmbyi uyu munsi bafise aho bigirije ariko bwaraciye mu maboko yanyu ko bwari mu muvyakira gute.
nibaza yuko iyo umupapa areze umwana agakura akiga akavamo umuntu, nibaza yuko ari ibintu utubura gushima. So iyo ubonye warainspire umuntu hama abantu bakaja muri iyo noze yabo, muri iyo nzira y'iwabo bakayicamo n'ibintu udashobora no kuronka ijambo ryiza mu gushima. So je ni fierté kubona hari abantu banyigiye ko, hari abantu b'icitegererezo kuri bo, n'ibintu binezera cyane kandi ukacubona abo bantu barateye imbere, kuko umwigisha arigisha umunyeshuri akaba umuperezida, mugabo umwigisha akaguma ari umwigisha. So ni byiza yuko iyo umwigisha yigishije umunyeshuri, uwo munyeshuri akaza kuba umuperezida, ni fierté kumwigisha kuko biboneka yuko we waramwigishije neza. So kuri jewe, thank you bro, I love you so much. Nkuko nawe urabibwira, and I respect you and I respect what you're doing. I'm so proud of you. Thank you. Murakoze. Akabazo kacu kagera gutuma karina karavije kuri rinoci, umwe baririmbyi bakiri bato bahawe opportunity yo kuza performinga mu giteramo ca Toiga, ari kumwe n'abamonima b'umuziki wa Burundi, Tekfizo n'abandi. Dinaji, bamwe mva gute iyo mubonye mwicaye n'aba legend ndetse mukabona mugikora igiteramo kidasanzwe nk'iki? Murakoze cyane. Ku ruhande rwanjye uko ndabibona, turaba Imana yatugize, ariko turi abantu, turi abantu. So iyo wizera ugakora ibintu byawe, ukwizera ugucika intege always, kandi ukagaragaza ko ibyiza ugezeho namugezeho yabigeraho, ukabifuriza neza. I think Imana ihora itanga umugisha kumwifuriza abandi neza. So nibaza ko kuba ibitaramo nkora, urabizi cyangwa se abantu bakora i Kigali barabizi, wenda muri 2016 wenda reka mpere kuri 2016 aho maze kwimukira muri state tuza nza bwa mbere habonetse ari YouTuber wakoze inkuru yatatse famiye yanjye, azi neza ko nje ayitegura ayisohora exactly the same day nageze mu Rwanda. Aho undi muntu wacika intege wababara avuga ati ashaka guha abantu a different perspective of me, wababara. Ariko impamvu urumva ko Imana iha imbaraga zo kuvuga ati don't stop, hari akazi kagomba gukorwa. Byagiye biba almost every year, kandi uko babikoze stade ziruzura, uko babikora stade ziruzura. Icyo niyambaza ni kimwe, ngira musenga, babita binginzi, n'umwinginzi asenga cyane, kandi nagira bintoza nkora ikintu cyo gusenga, nkatakamba Imana. Tuyobonye nkataki nk'izo ngizo, nakambira Imana kugira ngo nduba natandukire mu kibazo, ariko kinjyanye mu bintu biri a little bit deeper. So nibaze ko ari Imana ituma umugisha wayo kubaho, cyangwa se favor yayo ikubaho, cyangwa se icy'amafaranga nacyo ntacyo ndi bukivuge ko, kubera ko nagomba nanone ndakubaza akabazo kamwe, kubera ikibazo cy'amafaranga dukunze nandi wacu naho naracyumvise. Tukunze kugira ibibazo ku mafaranga y'abandi guys. Amafaranga y'abandi ntacyo turabako, reka dukorere amafaranga yacu tubeho neza. It's okay guha amafaranga umuntu warakwiriye uyafise, utarafise ukagira uyasaba urakayaguha, ni byiza. Ntabwo najya mu bisobanuro ngo nahaye amafaranga ngahe Ben mu gihe Ben atari arabimbaza hano. It's okay, icyiza murabona Ben n'umuhanzi mwiza, mwese murabizi. Ibyo ntabwo ari John agomba kubabwira, murabizi mwese. Amafaranga yahawe Ben aramukwiye, nta kibazo amuteye. That's why ari mu Burundi Bujumbura uyu munsi, nta kibazo afise. Muramubona hano amerewe neza i Burundi. Sinumva igenda nafata abantu nkamwe ngo batume guhana ugomba kubabwira amahera twishyuye Ben, tubatumye ngo turabwire igiteramo cyiza twateguriye amakare n'ibiriho. Ubwo kubura na company twakura Ben Burundi, kubura Bigirizo, kubura Sabri, kubura aba bantu beza mubona hano kuri stage, kubura igiteramo cyiza nk'icyo muzobona ejo cya mbere mu Burundi.
cyuzuye kandi gihenze. Murakoze cyane. kugira ngo twakibajije ngo sinzi kubanira kandi kunganire umata mugenzi wanjye. Ikibazo bakibajije inshuro nyinshi kuko kontra ya mbere nayibonye ariko burya kontra iri personal. Sinzi impamvu bakunda kubaza ariko abantu b'igihumbi ko twumvikane tugire rezo z'umuco aranga kugira ngo twumvikane ibisobanuro kugira ngo turebe amafaranga cyangwa estimate ngari bahaye bene ahubwo murebe iki gitaramo gisigiye abahanzi cyangwa abenegihugu abarundi akazi kangana iki. Hari abantu bari ahangaha bari baprofise barimo kwamamaza ibintu byabo mu bitaro bavuye i Kigali bari mu mahoteli barara mu mahoteli bararya baranywa Bujumbura Burundi ibyo byo mutekereza mu bibwire n'abandi batabasha kubyumva kuko mwebwe mu ijwi rya benshi rigera kure turi kujya dutekereza icyo kintu kuko kintu ni kizana Panoramique kugira ngo sho ise nkaho hari ikibazo gihari kandi gihari cyane kugeza kuri saha no kuryoherwa kw'abarundi ndetse n'amafaranga nawe yashyizemo asigaye no mu Barundi ntabwo agiye hanze ntabwo ari abandi mahanga baje bagiye gutwara amafaranga gira n'ikintu cyafashije kandi urabona ni sawa ikiganiro cya mbere cyakoreye hano abana ko muri minisiteri kujugumirana turabe abona ni bamwe bakurikirana bishobora kugirira akamaro igihugu cyacu ibintu bishobora ibindi babwiye barabivuga nashaka kubaza deben ibyo baza ubwa mbere bakubwira ko uza gutaramara mu bitaramo mu Burundi ndazi ko hari ibyishimo rwatsiriwe bizoza kutwereka abarundi muri rusange n'abandi bazoba barakurikirana igiteramo. Ndashaka kumenya kubw'urukundo rudasanzwe abarundi dukomeje gukoreka kwinshi cyane nawe rwagutunguye bituma usanzaza amayera uravuga ati ibintu ntibisanzwe. Ndashaka kumenya hariho ikindi kintu kidasanzwe bashaka kuvuga ko abarundi kubw'urukundo natwe rudasanzwe twagukoreye amukoti abdish. Yes, Murakoze. Okay. Somebody should say Abdish. Okay. To answer the time first, that's 80, right? Yes. I never get used to. I never get used to the love that I receive from my people. If we're talking about 2,000 people plus coming from Rwanda, that has never happened before. I guess I've never heard it before. So I'm always honored when I see something like that happen. Then about the rumors, I don't think I will answer that today. Yeah, I don't think I'll answer that today. But and then the next question was, your question was? Yeah. Zineza ko wari ufite byinshi wari wateguye zoza kwereka abarundi mu rusange n'abazo bari badukurikirana utaraza ngaha mu Burundi washyize ngaha mu Burundi ndetse wari no ngaha mu Burundi kandi kubw'urukundo rudasanzwe abarundi dukomeje kukwereka rwinshi cyane rwatumye unatanga n'amahera n'ibindi bigiye bitandukanye. Hariho ikindi kintu waciye wumva wo gukorera abarundi kubw'urukundo rudasanzwe dukomeje kukwereka natwe ku munsi w'ejo no ku munsi wa mbere no ku itariki imwe. Yeah, right. Yes. Sure. Ntabwo nakwishyura urukundo ntabwo byoroshye ntabwo bibaho kwishyura urukundo ariko just aga piece ya appreciation yanjye bazabona muri concert tuzakora izi ebyiri kubera ejo ndetse na dimanche. I'm ready to connect with them. I'm ready to sing for them and perform a performance that I've never done anywhere else. Kumva nimba ndi ready gukora igitaramo kidasanzwe. Yeah, we're waiting for you to tell again. Thank you, God. Yes, Murakoze.